Na prenovljeni zgornji terasi Blejskega gradu je 6 bavarskih rogistov s svojim igranjem pozdravilo vse obiskovalce. Ljubezen do muziciranja na ta prav poseben inštrument je povezala 4 Tirolce in 2 Bavarca. Skupaj igrajo od leta 2001. Wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar zusammen, ein Alphorn-Seminar, und seit einigen Jahren sind wir befreundet und treffen uns immer wieder und spielen zusammen und verschiedene Auftritte zusammen. V Sloveniji tega glasbila ne poznamo, zato si je njen brat dolgo želel, da bi nekoč zaigrali tudi pri nas. Jaz v bistvu živim v Sloveniji, še več kot 25 let zdaj, in pa sestrica pa igra alpski rog. No? In v bistvu je bila pa želja malo prevleči ta skupina v Sloveniji, da tudi Slovenci imajo nekaj od tega. Ne? In končno jim je uspelo. Pri organizaciji je pomagal tudi umetnik Huberto Široka. Mislim, da je sam ambient in ti rogovi se nekako vklopijo v ta milje okrog tega našega kraja. No. Je pa ta zgodba tudi zanimiva, ker rogovi so jih uporabljali, da so iz hriba na hrib uznanjali razne zgodbe. In zdaj, če pogledava, kle so hribi in ta vibracija se prenaša v ta širši prostor. Tak prijeten dogodek, pravim, včeraj smo bili na koncertu heavy metala, danes smo na rogovih. Tako je prijetno, no, mislim, da se da glasbo vso poslušati, če je prijetna, topla in če so ljudje za to. Nežna melodija alpskega roga je očarala obiskovalce. Turiste iz Indije sta bila nad inštrumentom navdušena. We have a flute called the instrument like flute in India. But in flute you have they play from the mouth, and the same thing is here also. So almost same, and the things are they play in the own tunes, and we have our own tunes. So both are almost same. Yeah, very good. Na prvi pogled se morda zdi, da na alpski rog ni težko igrati. Nima nobenih luknjic, tipk ali ventilov. A da glasbenik iz glasbila izvabi željeni ton, mora vanj upihniti točno določeno količino zraka. To pa ni ravno enostavno. The sound of the alphorn comes from the lips, and if you want to play a tone that is really low, you have to do it like this. And if you want to go up, you have to tighten. And the mouthpiece here, this one, look like this, is necessary to make the sound bigger. And this is the sound machine. Yeah. If you put it in. So it comes from the didgeridoo. So this means it's a really old instrument, because they had trees that were whole, and then they blew on these trees. And it's like, I can show you also. You just had like this, a hole, and if you do it like this. It's a didgeridoo. Yeah. And over the years, and over the time, they built up different didgeridoos with mouthpiece and without mouthpiece, longer and shorter. And so in Germany, in Bavaria, and in the Alps, they often use the F alphorn, and this is 3 meter 60, like this. And this gives the instrument the typical sound. And it's also possible to have an alphorn that is shorter or longer, and then the tone goes up or down. Na alpski rog lahko zaigramo samo 12 naravnih tonov. Kljub temu lahko izkušen glasbenik zaigra veliko lepih skladb. Ključno pa je, da jih zaigra skupina glasbenikov, saj le s skupnim igranjem lahko iz rogov izvabijo željeno melodijo. Alpski rog je doma v švicarskih Alpah, a zdi se, da je povsem domač tudi v tem čudovitem blejskem okolju.